Karema Abubakar urukora n'ekitongore ekirukora hanshonga z'obwire ekya Uganda National Meteorological Authority najango bapimere bashanga ekyo yachamizi kiri ahiguru kandi ngo enjura neja kugwa mpaka ku 12. Ekitongore kyaffe ky'embeera z'obudde kyatunulidde systems ezicontrollinga season za fwano olw'enkuba etonya mu season kirabika bulungi nti mu kiseera kino Nnyanja Pacific Ocean phase temperature oba ebbugumu ly'amazzi liri mu phase tuyite y'Elnino. Lino ly'ebbugumu ly'amazzi okubanga liri nnyeko nga liri waggulu kusinziira ku bbugumu ebitera okubeeramu oba ebbugumu erya bulijjo. Ebisiisira emisiri ya muhogo, emisiri y'amajani, emisiri y'ebihimba hamwe na n'emondi leero entoke zitakura byona bigwerire kimwe byaza hansi. Abanyabuhweju bashabere kuguma betebekanise okugira ngo enjureji etakabashanga batetebekanise ekasiga yabasisire ebintu byabo. Amaka kwa tulabenga umuyaga gutera okujja k'amabaati ku manyumba wamono sino kugasula so kutegeeza abantu bafuduka banti enyumba bazitereza bongera okuzikubaka akadongeze nafunafu mumuntu njamizire tumonera abana bari mu kiyungu n'umukazi kumbire njya urumu yakagwizira kimwe mukanza korebe cy'abaheru kumbe ni kumba jyawo ndabibate byargamu. Mukuru w'entebe ya katano ahabwa Buhweju ahikiro myanya eteganisibwe kigwereze eki kandi araganisa okukora report okugisindikira ofisi y'enganzi y'ihanga ngo bundi bakabonayo obuhwezi okukera munonga ekyokurya abo kuba ejenzara ruyare neza kutera munonga akuba amajani agugatirwa rubare. Gasha kwa Juliet Charles Sima.